Marcos Kapitulo 16. At inyang nilabas na ing Sabat, i Maria Magdalena, ampon ni Mariang Igdunang Santiago, at i Salome, sinalilang ungwentong mabanglo, baring ayan pulisan. At maranon ang maranon, king mumunang aldoning paruminggo, di natangla king kutkutan, makaslagne ing aldo. At pisabi-sabihan ra, ninuing awutos tamong paparulang, king batong atyu king pasbul ning kutkutan. At inyang yatnaro ding matara, ikitda king ing batu makatulang ne, uling binayang maragul. At panlubda king kutkutan, ikitde ing metong abayin tao, makaluklukya naman wanan. At misusulod diyang imalan ang maputing makaba, at mengas dadla. Dapot dia sasabihan na karela, eko masasdan, panintunan niya Jesus at tao Nazaret amipa ko. Sino blineng mebe, ala na keni, lawen niya ingkarinan at bibilyan da kaya. Dapot ume kayo, sabihan niyo karing kayang alagad at kang Pedro, ya, magpaunaning umeke kayo Galilea, karinye akit, nung makanano ng sinabi kay kayo. At linwala, at mekola kingkutkutan, uling pesigalgalla at mengatilihan. At kaninuman, alalang sinabi nanuman, uling tinakotla.